And this week is going to be a very long week for Kwadwo Nkansah alone. Any papa Steve Adom Kyei, any Philadelphia for. Every Sunday and see him, every Sunday in someone. Papa Steve Adom Kyei ever can ye. Any dear Kwadwo Nkansah alone ever can ye. Ever Diana Asamoah hono. Soon we are say Kama president. Papa reply woman. Kama president. Abegin to Kwadwo aboso. Or never pardon Kyei any Kwadwo Nkansah. Any BCD. Then someone Kama president. I can dear. We say one. It is a catch. The moment you watch the watch, amame. Our comment section. I have Penyah block media. Mess was any demo. Obe like if you do not have a subscriber to some back the verification account for the test up the time to watch the amame. Our comment section. Best also basso. No, she be for any be ashe. 80 Kama president. Yes, soon as a channel. Kama president. Only Adom Kyei no more beef. Oh, I mean Kyei. Last year anymore. Ever since Adom Kyei say, oh, I bet you chairman for just say. Bloggers now so for mo try say o be criticizing na ochichi omu no Kama president he na hit your point say na oni Adom Kyei da ebenya beef clash ne pa mo ka say please ni bi ba ne fie ba chena ne nkenu obe brothers as we dey nga please ne go no onya ngwa kwa dey be bru nua ekono na enche bia ana hu say Diana Asamoah evangelist oni Adom Kyei da dey asie ni tibetiba pa ne nyina ne say Adom Kyei da antichrist na ne nemo no isi nyina emfiri nyame Yesu moja na osi Yesu bolo no nyina emfiri nyame odinyansa kwan na ebu amanfo ne faso akwafa ne mebia free Israel no de ye ne mebi ni ase say evangelist enia etunos was obi expose Papa Stephen Adom Kyei emu Adom Kyei so ebe reply evangelist oba reply no in fact extend free evangelist Nkansah so ekosi NPP fo so Kwadwo Nkansah alone eso ba mu bi Ebo Gombe any supplement and also far Diana Asamoah ekotwa fa kwaku oten ekotwa fa NPP for so and I am so interested in say this is the mentality of some of the Philadelphia movement members. Adom Kyei video number 1 ko akina memla camera no oh baby wa beda ono ofiri no ho abusia Adom Kyei na beda ano ohia no odin we bring na maba nwura mu be Pedro na hwe se haya hafu be be fra abo agya nkwanta ya papa prophet Adom Kyei free adansi bombata of Kumasi Accra road na be abo agya nkwanta na menim se ha na branch ana se eye fuo no na ye bo ho ban ya na so be ho mu yenka se bi ma ase ni oluma yinya se oluma de ye penasem Baba bi a wo de oluma abebo yi ensani first of all krobo bu na nimtia we nye protection wo bu oluma nimtia hwe kwa bi a de oluma abebo so kwa bi a wo de oluma abebo so oluma ya mi shira owrare nyokese o ma nkwatenten wa chi na ebi baba yi wo free ya ni e twa so Omo mentality ni they believe in those materials more than Christ already Yesu wedi. I didn't say me who video be anase obi ado kokoo afu ode Papa Stephen Kyei sticker akote tane kokoo dua bia ho I say na adwumu eno na ba kokoo na so doso a kokoo no asiefu kokoo na asiefu basa onno asie eno de Papa sticker akotane ho eno otifie na nna so twense kokoo be so akese na efa attack ya Kwadwo Nkansah lewon ebe ready on Diana Asamoah any the Papa Stephen Adom Kyei Nkansah so ebe ka fa Diana Asamoah ho no eno ana Kama president sunsun wi as channel wa be reply o mean in fact ensi mo kan de enizo so papa yi eba wa so la odi wunwuna fi kata so pe ana papa yi lusu lesson asme ka so for dankwa his pimaka mesi ba o mi ade de papa na kata so yi de enu anu no we wie no Ndiwane be wo zibla kata okay me pacha pension na why na be wo zibla kata no museum me koko message wa basesia Barbara Tahiro say the god ba ku bi so eje na Kwadwo Nkansah sana yenim ono na wa bebie yani o say honam fam Ghana yenyankopon ye osofo Stephen Adom Kyei na wo toto ayempia Ediama Dr. Kwaku Oting because ono na Angel FM and Angel TV nidia ana woba Penyah Diana Asamoah akwakotena ho aye program ato ayempia Ediama prophet Stephen Adom Kyei
nti le wen so nte ase wa gento kwa no so wo ko ana me se Kwadwo Nkansah aboa bi be ye kokosachia ana se bi be ye kokosachia ye so na mana ne to eye ne boda edien ene ne haw na mane ene sen e wo asofo mienu entokwa ho bibi ta kire si ya kire mu kire ye azavo dankwa akure ewiase won eya na enipa bibiri di omu achi ne wasase so esanse di enipa hu eni di enipa te no eno nko na enipa de ejidi enso de da sumu de enipa de enjindi eno so na de bia no ebe ha ye no de bia e ka se spiritual give birth to the world to the physical de ye sumo Kwadwo Nkansah accident dana brabo so ebe yi ne free asase so no ade na papa no ntimi twetwom ye de emma no so se papa no we ni a ade na papa no ntimi ye de twetwom ye de emma no Kwadwo Nkansah usi so wa brabo na ye enuro na de du ba bia de du no enso ne wo wure si wo se oni Adom Duah sofu yi na edan ne sofu susu ni bibi one ma wo se bi e de abo wo ban awo kire a obefi mu asase so no Kwadwo Nkansah wa dwene ho uchumu time makalada so be sa go back to square one because toilet na Kwadwo da toilet ejuma so say osofi ontimi nye because omom gu Adom Duah na say na no 99% eye toilet beans omo ye hiafo omo timi ndi yi wasase so da ne wiasa say omesom sa hand to map sa no mo wu fi asase so ana akopenta ma solid begu amobi apene be biafa ana akopenta ma papa na Nkansah no adaka no beto amofi asase so eti Kwadwo Nkansah njai ehunu na Ghana fo no na de wo ye no stardom no ewu wonye celebrity bi mo kuruma no mu tem ka so oba akra obi ehu kumasi nkurasi na eboje wo so wo no efa biem Kwadwo Nkansah Diana Asamoah powerful than papa Adom Duah no Diana Asamoah na mosa no very powerful na maame na Nkansah na offer enema bi entutututu yie because onye so be so osua bi foforo Diana Asamoah ka se ko ote asole kro okromu ase ya enko ye bigger than Adom Duah na sebi amafo gu ne nazo se omokope Kristo kira kwan no enso ne de e de asokwan ada na omo achenchina asole na etu ni din no say second chance no say na ye movement asole na etu ni din say second chance no say na ye adwuma asole na etu ni din say second chance no say na yahoo ene de enibire ba na atu enimu tuo enya asole na ye movement na ono osofo etimi gina ne puppets so etu no enimu tuo ka kire members say me chini asofo Ghana ye me enemy na amafo kɔ ne wo mo na ase a pity Ghanaians those beings are the slaves and those kids there I inform cross our sorry cut tanta on mo de how and tutu mu crofo so village o because ohina wo kita to me a wo ja wo to me wo akotina me mo ta oni hwe always ene ehunahuna no de hunu amafo na mo di nachi enti Adom Duah de mo forget no nka hu bi oni bibia oluman ye ka ne kura kire o ye ka che o play oni pe bia so sofu bia wo de obia be free spiritual world aba physical world say wo de ko police station no wo sa sofo wo nya sofo me hu abeba be kama dwa che o play because spiritual world spiritual issue ye fa ko police station mo ka bi na police for be kra ye bo mu de kunkum mo rough of yi because one matter is in the spiritual world deal from the spiritual world o say amount for mra won chen na wo tumi amount for mra won chen na no kasa nya kupontie amount for mra won chen o ya kokora wonyini weni ate enti wo tumi afiade na wo dwane ko police for nase adai na wo dwane ko court osofu bi okoko to kruma wan go me so unimi nyansa be kan pia chiro put your age aside osofu de wa pia bompaye na onya kopon entue ne pakwa ne ka emawo na ehu sampa eye sanete papa na enkola sere no e wo bible ni mu na asofo de she nkom no Elisha enkola sere no ko police station dabi enso odinagidie esse ekansem emesisi be dey be nkola no na bible na mo kenka ne ka chemo se wo gidi a enka sukoko esiwe enka beka se ko ntutu nkosi a esukobeti o esiase mu ni gidi enti no esukoko kasa de ontie enti Adom Duah de wo ye physical being or your spiritual being papa na kasa no wo ye herbalist obi o ye nnuo oye heba do no ye na o de afa ho de san kwan enti mo amoto no mo musa papa se movement ben ana ode mo kra akohyem o se asole na movement
movement ben onka movement je say nya sole biemu mo amko Adom Kyei ono enya sole mo fa se mo tiw se e movement ena onye pastor biem ena onye prophet biem because movement die obeso se no owuri ko ajagoraja level no onka no kura nkire ye obeso digigi nwan eni ni ntwe onka no kura nkire se na no kwansi oni bibia ka biem osofo dan kwa me nko ne bebre papa ne die Ghana fo hu se oni bibia me tuwe o members no o me di matema o musika o mo lack o mo favor any opportunity ni na beba one God the world see and chain na Philadelphia members ko ampo na ehwe mu da toilet mu ye toilet beans mu amoso da mu hu toilet mu amoso da mu hu nsuo mu amoso da mu ateche we na papa otimi ye den enye mamo cause oni sa tumi no oni tumi bia ko hu mo ne da na odi ni gisika otimi bu onipa otimi dane nipa brabo e ma nipa brabo nipa sefo so be di yie etu di ekire bia e movement e na odi ekire enya asole e na odi ekire eti Kwadwo Nkansah lenwe Diana Asamoah enwene ne ho na febuo e ma Dr. H0T na waye bia ma open papa no onam wono no we bi adwuma Diana Asamoah right say obetima tena angel aka na semtem bia because airtime no so toye wanko free ya fa che no so you don't have the right to send warning to Dr. H0T say on pam and I say on cancel Diana Asamoah free angel Kwadwo Nkansah to boas you no wenim gwa say de so pa bia bonte a ube pagana fortunes will be entie it you are one leave Adom Kyei no nko ne ntokwa ono ne nim ne waye Ghana fo a Ghana fo bi asole tia no ono ne nim de waye ahonhom ahonhom abose ni pekuo bi no ne nipa e be sole tia Adom Kyei Ghana na ye more ya gasa be rise be from the spiritual world ni a che say agege na ojo ne free bag Ghana ha say ya e for ade hie enim enye form uni tumi bia okrumu ase uni bibia utumi chobiare osofo enti police station ni de onyi free mu na o kire power na police fo no so mo dwun omo ho police fo mo nwene mo ho me se sofo bia obeko police station mo mo fi no sofo no spiritualist oso oje amafo se musika so mo ma ne nchen na o mebo mo ban obo mo tumi obo mo dankwa na dankwa no e da police station osofo se bi odidi na tem physical and was a physical sana me kase me starting me kase whatever you speak you know the difference between the physical world and the spiritual world. Whatever you say in the physical world can be used against you in a court of law. Me betina ha e me catch yourself say sofu bi e your court because sofu bi your court wait me the mark court e rights because physical the all canon also prove it but ne o ya emwo man no ana me catch you play ekoda jeje ni kwa pode we say the one God the world see aka na dey nyazasem obi esiso obi akọ Sunday school obi akọ kinagati ko ye nyoma eti equation no makakra what ase Jesus Christ fie ye tonton nyoma ho enke ye kan enka spiritualist ene akonfo ene eyifo no moti akonfo mo na tonton nyoma so what ase na Jesus na modern nam no esa se papa no tonton no meti egbore tinti no se we or say enya soli bi mu na ye movement of a peace of mind we done if you are solid say no a movement enya soli bi it took us to turn no makampo na no ultimate dey e defend ne ho a mind game e say akokora we agege ablantie agege akokora ajo da ne team ya wood pastor pa woni pass ya ba eya prophet Stephen Adom Kyei what you say NPP for na Diana Asamoah Diana Asamoah ye nya wo ye ototo na ye mpia no na obeka kire ne members no 2028 abato no man members nto na Diana say oboa wo kra na 2028 na wa soro na gu me de babru no munsam ne ba po benkum ne nifa sa na bi ntokwa e mabisa oni etua mu pa wa ne be wini omumi no Adom Kyei no mu asamasa oh na no mu asamasa oh so afu no gu su na no mu asamasa na amafo adwale enkrasifo ma ye omukọ na asori sebi eni enkrasifo ma sebi adwale omu ye hiafo ebi adwuma asem asesei ebi sikasem asesei ebi awale sem enkoyie ebi yare no susu wiase chese ebi omu na problem ana mo dwala ba ona asese papa o si Yesu enim ana Yesu etumu awotimi ye adwuma omoba ona ase a na metia preach e be fa Holy Ghost na entokwa na papa ni gina puppet so Diana Asamoah ayo den NPP ayo den
so wotumi so no ma papa do chebia men ka se o kesire nye so wa bre preach na ja so le ma ko ane na preach na se wuju wudu oga na ha Diana Asamoah odai mo crofo no omo pa mo to abama NPP because enya dia NPP ever power sisi a eti first of team say NPP nya maaye why Diana Asamoah odai ma ma se kenkan Bible ne fa ye Kristo sem anu no ka wasem on ka bone ye what you say oni be bi o ya badwem be bi o ba attack adu chebia bia o ka the fact e kire o o medidi watem o me kan de ohun ye wa ka sa police fo e medi o machi na Ghana police fo susuma semi ko police station mu be wu Ghana police fo sabi ebi be wu papa ya e wo kroma no ma so kemo oni be bi o so e sofo oni be bi o so spiritualist so na some police station mon ka che se over ko susu ya ko so be aye sanity here simple because o se ko fo man na ase o wo hom o wo tumi a o betimere bibia na afi do nya asem o du police station yes o be na wom ho masem ya cho constitution man na ho masem ya go police station Ghana police for esramo adu tebia police for mudi na chi no someone jare ti dia sacrifice be ye kumachi accident be piam so no so tuya so no mo ba regret mo be wo jamo ye no mo ya so kemo Ghana aya ho man it is obi sore na so e sofo a mo mani tell the bob ni tumi osusu wi ase man for police ehwe obi okromu ase obi anya kola okromu ase Diana Asamoah ka de o kana papa no so oni bibi aka wo fi property so just what is about the na magajo me see no musamasa just what is about the media no so or the be preach too much o wi no sa tonton no mama for asa njomu sem sika obi wata alata memu wata Nigeria memu adwe da de timu no e che gare ni nsuo adwe da de timu de nam Ghana ase no alata wa fi wa yo all go show ejuma okay all go show ejuma cheche ba he Igbo king krom all of you ba silent here alata gen ene da du che de timu alata fo adwene yahu adwene no ene da ba pe timu all de san kwa okromu a na police force di nechi adu che de me so so abia jai police no ko susu wiase ko ejuma e man no bu na ase no omo ba for spiritual work o omo ma for physical work o go kana e man na omo no so bolo na aje omo dwene abuto wa dwene je odidi na term of physical no odidi na term of physical papa no spiritual obi a wati asole se say movement asole a movement o ma mi bi o US o si how can you maintain papa no say asole a movement e dey the movement na so busa na on chechire mu spoke busa na chechire mu on chechire mu ncho oyenia wo be sisi down kokora bom ye yesuro wo ye ka no kura kirew say jai police fo no munye modimo okromu a o ya ma police fo bi ai corrupt leave the police alone so also yesusu ni pa kwa attack amafo susu wiase ne o sadu chedu a wa ben o ba o se oni afro so de be so de ene ye adwuma o bobo ahonhum din ni na ye ni mi bia so ati ase o bloggers ne didi bochini na accident e didi o mochi enche na media no so nkola accident about it them all those things on kan wasem here e ma ba wasole enyafo ma me bi beka sia adu chedu am ko ji sika na o ko ye adwuma sika na hye na sia sika na free fa ana so ma mitie o ye toilet bin the most cat 1000 kwa be de be hye etinye papa sika na gode ye no de kwa de ba akopɛ papa no onu so toilet bin oni the movement and e kasa onye spiritualist so adu chedu onye spiritualist who we are so kan bi oni be bia he is just a physical preacher no de na dwen e san kwa edidi e be catch you play into the suffer police for ne bra sabe tata wo mo you be pull your come say wo say yes makara dada mo hwa de ndewedi 2028 na asori na tiasia na na asori na oh na asori e de crapulu a twi ni pa de be na begu ya fo de begu usika o ko no ohia na bedi ohia na bedi ohia na bedi ay ko ka mo say police na obe che wan adu chedu a se nya Ghana police na ka ne kura onipa so o spiritualist o yesusu nipa o che se bibia ni wiase beye ni wiase honhum ni wiase fi ni wiase papa we abeka asem we na Ghana fo di nechi na beye ni wiase bibia ni wiase aka mu fie aka mo kire mo aka so bolo mo to dey bibia ni wiase so bolo dey na ye powder mo dey
dɔkono na moto di mo de dey ayi na ayi kyasa Ghana fo bi won ye di matem na mom no mo ye slaves nyi nkwachi mo ye slaves Ghana fo be na ye slaves omo be slaves ewu ama mo maso be slaves ewu omo na no be slaves ewu na Nkansah so be slaves ewu sanete Ghana fo be adonkofo etu di adom chedu echi o ye donko o ye donko mu donko ye catch mu play e Ghana ha eti police fo amoda mu di papa wo echi kaka medit mawuri ma sia di fo mu ko che me say you be pull your come say mo hwe di be si okromu ase ya fo di oboko court media meti wei misi medwene me ho okotre ko yini mako abo ponchire ni ti hu fifre sen ni a mempe me ho asemo ye no bi akoka be ka me oni hu asema aka ne ma obadan Asamoah Kristo ni oni Kristo ni kontokwa Diana Asamoah de no kan ye Ubeto akyere wadwe ama me e wo comment section aha Penyah Media